Авар халығын генелі вілі Расул Гамзатов шүралнырынба шер жыл жетірем. Тенжібек пал сывызынбе поэмызын авторне Дагестан рajeshmar чилай тұрықразын жеш. Вол жұтыра чываш енреде. Sana tavan çelgem itlenir jemin. Puşlarım yol ilmeyip, çaralme. Mana sipleyme yumuş, vraç sipleyme. Tavan çelgem, puldarı sipleme. Расул Гамзатовын поэзине эдем жүнне сиплеме булдараган емелбе данлаштарма булад. Шакна тірлі дұрықри булаган бабірле чываш халық поэжі Валерий Тургайда балырдад. Халық сен дуслық не жерепледе синже тухышлывый хураган зывыш нумай булмас Дагестанран даврынна. Ундавыл тенжибе хизеплеген поэда буштайза Махачкалари пызы гуява худшынна. Хыназене нумай булмас иккіміш худ пижетлензе духны вуча хуменче генегибе балаштарна. Гамзатов соввезене Тургай хавгаланзақ чавашла кужарна. Шавынбада візем авторын нинжен нимбеде гаямар янравлы булзадухна. Поэзия пулманез нихшанда таржы. Эс хюделен ялан вайзырыне. Эс хюделен ялан эдем чисне. Кишерицем вара санран храчын. Эбе Расул Гамзатова мен ажаранах юратны юрадады, онынзы везене манын аттеде юратса кужарны кенегенде тухны, хамында кужарузым унда-бунда бизетлене Валерий Тургаевара биде пызы хизеп чиз, мен жендезен бұл Расул Гамзатовын кенегезене икемеш кыларымба халыға парнелері. Шенерен күнжуды гурна генегери завозене литературуба культура ешченезем, студентзем, тірлі дыдымравай хураганзембе чөнжін поэзия гымыллаган ыты хастарзем жырандаржыш. Ан хурланзам, ан айыплажынна, поэчүнне питшемыл аматмаштын, чижилық тузе амандадына, шитмес тошманен хал шакна думашкын. Сана була пурде туслаштыр, пырақтыр таза юн юхма, синзем сюрмалла юлт, байлатсыр, веренцер делели булма. Расул Гамзатов Россия культурибе искусственже уйрым вырын ежынать. Үрілықпа ослылық шылку жебек тапсадыраган поэзиенже выл пурныштарынлық негыдардать, халық сасыне барать. Шабытар на земле жеще ушкан, ташадан бакен каласпек шөлде. Мәнбур халық күшіл видер юрлаган тұрназым юрын гениллі авторы Чываш халықын пызык юлдажы болна. Андреян Николаева лайық бәлні. Чываш халық поэжі Юрий Семендер вара Расул Гамзатова Шубашкарда игі хучен курзагалашна. Дагестан совыжы пирін аслы бәйтпа Педр Хузангайба туслы болны негалад. Хойде вол авар халық ғывылын соввезене хавғаланза гужарна. Туссемір кажар майжу кыпыма. Ан ченер, ан шырыр текех. Ебір тереп кішір хи кажыма, шешкебек хитре пикебе. Расул Гамзатов сагырвуны жыл бұрынна. Поэт, прозаик, публициста да кужаружа обществоба политика женде вайгуна. Социализмла еш герои яда Сталин, Горький дада тваду хучен Ленин яджелі ордензене девешне. Ундана на Россия Федерациян аслы премии бежислана. Шапла Расул Гамзатов Андрей Первозванный орденен кавалеры булзадына. Гамзатова кунда хамар Шубашкарда куличень, шупламада пельмень был вырос писателем Ардеза. Выросла таза калажать. Хойнчил гибеде таза калажать. Шинзене ялнах рыбазанач. Перне юратмах истет. Бебешамр качазене калашын. Кам езир ажуаню чуваш пулзасан. Чуваш шильгибе калашма, чувашла оннанма, вулама, ширма білмет тұрыштасын, өбірбейді сауынмалла. Атя не, азатезен чилгине манмадыдын засын, вара пырда чухынданма бұшта біргезі шутпады. Аслы поэтсен бұлдарулығы шиденеген ровада хавғалану барза, тыван халығын бұянлықне упраза бұрын мавренце бұры. Чуваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Олег Цыпленков.